Sangiti ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Amelita Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Corac, Sonia Hogan, Regina Quezon, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edita Abendaño, Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Ria Laureano, Aaron J.is, Rosby Pasqua, Amparo Klein, Jerome Baltasar, Laila Baltasar, Midardo Santos and family, Midel Santos and family, Mirna Santos, Blessing Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Devian Santos, Roseby Pasqua, Justino Tuazon, Rosalia Tuazon, Lucia Nidia, Icy Saqueos, Andrea Blanca Flor, Pacho Motorfarks, Joan Pacho, Ryan Facho, Romeo Facho, Crescencia Pacho, Rodel Facho, Romina Facho, Romel Facho, Mary Jane Pacho, Cheska Pacho, Princess Pacho, Francesca Paroli and family, Jason Conanan and family, Rosalie Nickdow and family, Lourdes Manuel and family, Victor Balingit and family, Raul Paroli and family, Orqueco family, Alvarado family, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo family, Seferino David and family, Kenzo Patrick Nano. Para King Kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Arthur Wilkerson, J.is family, Obet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Edna Livo and family, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Dayan and David Salazar, Michelle Ann Nunag, Agolto family, Bobby Cortez and family, Grace Santa Ana, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Alan Carr Sebastian, Sibal, Annalyn Sibal, Francesca Antonia Malyari, Nicaela and Arcely Sanggalang, Alan Carr Sebastian Sibal, Noli Malyari, Francesca Antonia Malyari, Lourdes Kip, Sara Milan, Veronica Valmier, Richard Cisaldo family, Lavenia Liz Cisalde, Valenda Walfred, Amparo Klein, Kyle K. Ramelo, Laila Baltasar, Rowena and Mark Nano, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Charity Budog and family, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, May Sunido and family, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Vicky Aguilar and family, Ian Erese Corazon and Casey Timbresa, Rodolfo Ocampo IV. Para King Malagwang Kafaldana ng Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco, Geraldine Adan, Luz Navarro, Famela Capuno, Sharon Santos, Marvin Dingal. Pangaditala ring kaladwa dari Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Joe R. Haseo,
Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francesca Yabut, Bernardo Garcia, Sister Amelia Sarmiento OP, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Duramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Alieta Flores, Carmelo Vasa, Romeo Vasa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Binancio Adan, Yolanda Adan, Eva Azahar, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Fen, Marcos Pen, Lisa Pangilinan, Lisel Ann Pangilinan, Maria Teodora Pangilinan, Juan Pinlac Sr., Tivorcia Pinlac, Herminia Yalong, Rene Cop, Hermenegildo Pinlac, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Fatima Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Diosdado Ferez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Rosario Sibal, Abelardo Sibal Jr., Ramil, Carlita Malyari, Roberto Wenceslao, John Concepcion, Ernesto, Teresita, Jaime Digna, Prince Cedric Pascua, Virginio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian Julio Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Felix Nedia Jr., Beniga de la Cruz, Egmidio de la Cruz, Eusebio de Jeromino, Rosario Sibal, Avenario Sibao Jr., Arsenia Becha Chino, Ledigario Ramirez, Telma Ramirez, Carlito Quinto, Resalina Quinto, Danilo Fernandez, Arsenio Santos, Angelo Santos, Alfredo Santos, Diosdado Clara, Edmond Rebeca, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Roger Capati, Aurelia Bantug, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dunca, Romel Nava, Serafin and Sinaida Hiosa. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa Reverend Father Jonathan Bartolome. Diyos, susumpayo itulaw, ibigay ka, Jesus, manalangin na mo, pasalamat pa, salamat po, ibigay ka, Jesus. Pastukin marami, pastor na ito pa, marami bakit ay kanila hingino, e kayo na tamon, masayang maligaw, iwayan, benita na pangikasyon. Sa kalaman ng Diyos, susukayong itulak, muling ibay ka, Jesus, panalangin na mo, pasalamat iba, salamat po, ibay ka, Jesus, salamat po, ibay ka, Jesus. King Lagyunan ning ipa, paning anak, paning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kaya ka antimorin. Si Siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo.
Yakas tangin miyag nanagnan kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. King Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa nakatamo, at King Panga patawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, King Bie alananga. Amen. O ginukat man mo ring puso mi, king kaya kang sala. Parati miya sanang kilalanan i Kristo, anting kaya kaming talapagligtas, at lalo kaya sana maging tapat king kayang ebanghelyo, uling mabibiya at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metumuk king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Nung baluyo, king Kristo, tutupad ya king kaburyaning igpa. Baluyo naman, kinging ninumang tutupad king kaburyaning igpa. Yaman, anak ne ning Diyos. Lawan nyo, nung nuwan ti karagul ing lugod ning igpa, para kaya katamo. Antina pinketi karagul ing lugod na. Hanggang kingita mo, mayayaos tamong anak ning Diyos. At king kamatutuanan, anak nakatamupin, tune. Nung ita mo, nakatamo kikilalanan ning yato. Ing sangkan, yapin ing ena akilala ing Diyos. Kanakong kakaluguran, king kasalukuyan, anak na nakatamo ning Diyos. Dapat, milantad nung nano ing kararasan tamo, king paintungol. Imbukod mong baluta mo, king potang iti, milantad na. Miwangis tamo kaya, uli nga kitaya, nung makanano yang tune, king sarili na. Kaugnayan king kasalanan, ninuman ing manenayang makamit kaniti, kailangan ng maging malinis, sukat yang maging kasing linis ng Kristo. Ninuman ing mikakasala, lalabagane ing kautusan ning Diyos. Uling ing kasalanan, metong yang kaya lang pakundangan, king kautusan. Ngeni, ikayu, baluyu, king Kristo dinatangya, ba nang ilako ing kasalanan, daring tao. At baluyu, king Kristo, eya mikasala nanuman. Ninumang mabibye kayagum ng Kristo, mikasala pa. At ing ninumang manatiling gagawang kasalanan, kapilan man, enepa, akit, ni enepa, akilala. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ding sablang sepo na ninglabod, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Dalita na niyemba yung dalit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. King sarili ng upaya, kimbanal ng sikanan, iya imigdalang kaligtasan. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Purian meng mitmong tula ing Ginoo, o meto labwad, ikulyo ampong idalit ing tula mo. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Midalit kang kapurian king Ginoo, bagayan mo ing alpa, bagayan mo king malambing atigtigan, kambenin trompeta ampong tambuli, kulyo ka kintula king arapaning Ginong ari. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Parangalan taya ing mayap a balita. Amano meging tawya at mabibiyaya busal tamo. Makanyan man ating mapilan at tinanggap kaya. Kareti binyena ing karapatan at maging anak nala ning Diyos. At keka antimoren. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Itang kabukasan, inyang iwan ikit ng daratang palapit kayay Jesus, nga nang migsalita, o yan ing kordero ng Diyos amilalako king kasalanan na ningyato. Itiya, kabud ing amanwan ko inyang nga akong sinabi, datang yang kaybat ko, ing meto nga maigit ka na ako, uling bayok upalinto ket king yato, iya at tune. Ako mismo, ako balo kanita nung ninuya, dapat di natang kong maminyag king kapamilataning danum, banketa, akwa ng milantad king Israel. Nga na pang tinuglungwan king pamipatutuna, ako ikit king espiritu titipaya kaya ibat banwa. May ngaryang meto nga patipati at menatiliya kaya. Ako mismo, eke pa akilala. Dapat ing Diyos amitubot ka na ako, ban maniminyag ko king kapamilataning danum, nga nang sinabi ka na ako. Akit me ing espiritu tipaya at manatiliya king meto nga tao. Ing taong ito, ya ing maminyag king kapamilataning banal na espiritu. Ako mismo, ikit ko iti at patutuan ko king ya ing anak ning Diyos. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kakaingan. Kumusta na po? Happy New Year po. Kwento. Minsan si Pedro, no? Dumating sa classroom, tapos sabi ng teacher, Pedro, ba't na late ka? Ay ma'am, pasensya na po kasi po meron po isang lalaki na walan po ng 500 pesos. Kaya na-late ka dahil tinulungan mo siyang maghanap ng 500 pesos? Hindi po. Ba't na-late ka? Kasi po, hinintay ko po siyang umalis kasi inaapakan ko po yung 500 pesos. Yan. Nung ikay po yung atsuka rin, nanggawan niyo? Damusakan niya rin? Na? Kaya kayo na itang 500?
Bali po, kita mo itong school, may ngutang ko kareng estudyante. Nung nanong gawan da, karetang miyayalwan sitwasyon na binanggit ko. Kunyari, patseti kong ikit karing kaklase yun na mangopya, mangodiku. O kaya, patseting ati kong ikit na anak lapay, si Cindy, o kaya detang mag-cut class ng gawan yu. Bali po, sa mabilis sabihan da na, isumbong niya po kan teacher. Pero, ali po. At pong sinabi na, sumbong dala. Pero retang aliwa, alila. Maski po retang sinabi na, sabihan da ka rin teachers da, challenge ko la pa. Sabi ko, totoo, sabihan ko yung teacher yo, andiyan pa kay bat na nita, may pate kayo. Andiyan pang potang kayari na nita, na nakapaksabihan ng kaklase mo. O kaya, pikasaman da ka, retang sinumbong mo. Bali po may naliwala timpla, retang estudyante na bisang magsabi o sumabi kayong katutuan. May kakunula. Siguro ayos da, kasakit palang manalakaran king katutuan. Karing dakal, bas malagway tang manahimik na lamo, nalam bumulad. At ipong, ekbalo nung familiar kayo, kareta pong matsin na figurine, tabi ito makatakapya mata, nakatakapya balugbog, tabi ito makatakapya asbok. Itang sino evil, hear no evil, speak no evil. Apit po yung title daretang figurine sa reta. Kasi ning kayo po, yung gagawan tamo, pati kakita mo ating mali na malilyare, magbulag-bulagan tamo, magbingi-bingihan tamo, at manahimik tamo. At ang bisang magsalita para king katutuan. Makalungkot. Lalo na po ng kareta pong estudyante na abanggit ko kaya kayo, kaya nakanda pa mo, itang ayisip na kasakit pala. Itang pwede kang mipahamak, pwede kang pikasaman, pati may nalakaran kaking katutuan. No kariwari magumsaying corruption, itang potang pepaborenta mong lumipas. Ining karokan na akakit tamo. Pati may nahimik tamo, pati tamo bisang bumulad. Apansinan, king bansa tamo, palalaing korupsyon. Alano talagang marinering aliwa. Tang mga ragulan na pong pera, hindi sasabihan. Pero ang gagawan tamo, no po bisang bumulad ding aliwa. Bakit? Apansinan, deta pong manalakaran, kunyari itang ausandang whistleblowers, nan pong malilyari, may papahamak la po biye. Magugulo la po yung sitwasyon da. Kaya Diyos ko, agyo kong panalakaran ni Makanyan. Yako mismo, may pahamak ko. Kaya non-convenient, nakabumulad. Paborehan mo na mo yan. Part din ng sistema yan. Pero tandaan niyo po, evil triumphs when good people do nothing. Potang latang gagawan, lumala yung sitwasyon. Kaya ano naman po yung daranasan tamo king bansa tamo, at itamo rin contribution ka rin. Lalo na, malapit na po yung election. O yan na naman po, rin tatagal. Kabat nino po maboboto, deta pong, balo tamong alang kakayahan. Baka nita, so panding kaya katang bansa na sumulong. Kasalanan tamo rin. Kaya pong gospel kasi, John the Baptist, poproclaim na, sabi na, yako'y magpatutu, king sulu. Maging saksiya kano, kang Jesus. At ito po yung importante, itang agyutang maging saksi, kaya tang nunano itang ustom pong mayap. Ako balo nung masikan kayo rin doon pumanalakaran king katutuan, yak po bilang pari, ita rin po itang struggle, itang potang atikang i-correct, ikapang maging marok. Itang paltoda na ikapang ating diferensya. Pero yak po, mas panatag ko po lub kanita. Andiyan, pag mimuano ka na ako, basta balo kong ating kong gewa, baka nita po, ako panusigan, itang bagay nga ita, mas okay na ka na ako. Baling ilang mimwa, aliwa mo saning apong gino. Iyan po yung sasabihan ng John the Baptist. Manalakaran niya para kang Kristo. Meron pong isang kwento. At pong metong mintaking pisamban at pantunaning pari at inaos de po father. Kabat
nanumburi mo at papayawis mo po. Among, bisa ko mangumpisal. Bakit? Kabat pepa, inepo, tinya dadalan ko tsilyo, tiyan daya. Sabi, nano yan? May kapate ako pong tao. Ay, naman may kapate ka. Kasi po nandin, may kwento kami po nitang kumpari ko, naman ita, nampisa sabihan nyo, tungkol king apong gino, maniwala ya po king apong gino. Yak po kasaman ko la po reta maniwala king apong gino, hanggang nang, ako na po apigilan, nepong kakulit. Sasabihan na, tutuya ko ning apong gino. Kaya inggewa ko po, king kamwa ko, siksak kaya po. Ikaw mo, maniwala ka king apong gino, tutuya apong gino. Kapat na pare, ay apong gino, ay trip nemo yan. Nung ikay po nga tsuwarin, manalakaran kayo na paano wala ni nga pong gino? Diyan makaharap yung kutsilyo. O itapin masakit na. Potang atsunitan challenge, karin kami paisip. Hanggang no karin ko manalakaran. Then pong sasabihan tamo, panindigan tala kanu, we have to testify to the truth. Timburi sabihan, maging tututa mo, maging tapat tamo. In consequence na nito, atin struggle. Diba? Kunyari karetang amano sa sabihan tamo, agyutalang panalakaran. Kunyari Reni pong aliwa po lalaki, I love you. King asawa you. Ika mong itangi ko. Pero atin niya pala number 2. Tututuya. Deng politiko, potang mangampanyala. Iboto yung kuya kung bala, ke kayo. Suiwanda kayo. So, pati may boto la po, kumusta na la? Diyos ko, yung mga manalapitan. Hanggang kami pa-appointment. Kabat, kumusta? Sinulong tamo? O itapin ko, tang. O kaya king pa maging Kristiyano tamo. Sabihan tamo, kaluguran tayong apong. Kaluguran niya yung apong gino? Opo. Yan. Masaguli sabihan, Kaluguran ng apong gino. Pero sabi na ng gino tamong Jesus, nung kaluguran niyo ko, bakit suking pa maglugod ka rin kaparang tao? Pagyu tamong gawan ta? Kasi yan dyan pong San Juan, sinabi na, ing sasabi kaluguran ng Diyos na naakakit, pero kasama ni, ing kapara ng tao na akasalamuhan na malaramya. Bakit? Makanan ming pakit in concrete, ing lugod mo king Diyos. Itang potang luguran ming kapara ng tao. Pero agyuta mo, andyan retang kapateta mo, detang magchismis kaya kayo, detang manutang na imamayad, detang ating atraso kaya kayo. O ito po yung challenge. Kasi nga nang ginutang ni Jesus, nung kaluguran nyo ko, luguran nyo lang, pati retang masama kaya kayo. Love your enemies, pray for your persecutors, do good to those who do harm to you. Apin po itong patunay na Kristiyano kayo, talatukin akong Kristo. Pero masaguli po sabihan ng kaluguran tayong apong gino. Kasi po sisimba ako mga dito. Pero abstract la rin. Itang concrete, itang potang challenge na kaning ginuta mo na luguran, pati retang alang pakinabang kaya ka, pati retang perwisyo kaya ka. O ito po yung karen pa mo, simple la pa ang bagay rin. Agyutan na lang panalakaran. Kasi, pota sabihan na, malaram ka. Kasi nga, rungot mong kahit kaparang tao, may agyong panupayan, may agyong luguran. Meron po isang kwento, at ikano metong nga tao na mete, at mira siya kimbanwa. Mag-observe yo, King Heaven. Kabat, kitna ni San Pedro. Sabi, San Pedro, ba't ang daming mga relo dyan? At ipong wall, puro lang ang relo. Kabat na, lahat ng mga tao sa mundo, may naka-assign na relo dyan. Ano pong relo yan? Yan ang relo ng kasinungalingan. Ay, paano po ano po yung silbi niyan? Sabi ng San Pedro, yan, namomonitor namin kung sino yung mga nagsisinungaling. Kapag nagsinungaling yung isang tao, iikot yan. Kaya alam namin na nagsinungaling siya. Tapos, bakit po may wall dito na nakahiwalay kesa dito? Yan yung mga relo ng mga mababait na tao. Kasi either na ilang beses lang umikot yan, o meron pang hindi umikot yan relo. Talaga po sino? Ito sabi, yan ay relo ni Mother Teresa. Minsan, hindi pa umikot yan. Ibig sabihin, naging tapat siya. Galing. O ito naman po, kanino ito? Relo yan ng naging presidente ng Amerika, si Abraham Lincoln. Sabi ka, alam mo, ilang beses pa lang umikot yan kasi madalang siyang nagsinungaling nung nabubuhay pa siya. Wow, sabi ko. Alam po ninyo,
Presidente ng Amerika yan? Ako po, Pilipino. Nasaan po yung relo ng Presidente ng Pilipinas? Tapos sabi niya, nasa kwarto ni Jesus. Ay, bakit po? Kasi ginagawa niyang electric fan kasi ang dalas umikot. Ops, ala ko sinabi nung ni Presidente. Yan. O tayo sumbong yun. Bahala kayo yan. Pero, papi naman can we testify to the truth? Buri sabihan, agyuman na lakaran. Andiyan pang potang sinabi yung katutuan, pikasaman da kayo, pakipatenda kayo, agyuyo. Sana. Sana may pagkalupitang grasyang ita na mas maging matapang tamo. Itang sabihan, itang i-correct, no na matang mali, gagawan da. Muna, karing kapamilya tamo. Kasi nung agagawa ito, akakit nung nanita maging advantage na. Kasi nung pelabasan yung itang karokan, manahimik na ako bata, kung may pahamak. Pero palagay ako may pahamak. May pahamak ka. Bakit? Patambalo mong dapat at ikang gewa at may nahimik ka, makonsensya ka. Kami pakali. Kaya ita po saning akita mo na anggat alakang gewa, kami raton. Uling balo mo dadat, bat ating kandepatan, baka nita supilan itang karokan na malilyari. Testify to the truth. Be truthful. Bakit? Tutuya po yung kasabihan, the truth shall set you free. Patsegewa mo nung nanitang dapat andiyan pang pikasaman da ka at ipamuring kapayapan. Bakit? Ulimbalo mo na may nalakaran kakilagyo na ning apong Gino. At palagi ako sa patya pong consolation ta, baka nita manindigan, karyatang katutuan. Amen. Talakat ko po. Yaning magumpisa po ing pabanwa. Daramdaman tayong ginutamong amanwa nakikatama na magbante, ang magsadya para king panyatang ning anak na. Karing balang kaya duwanan nga tam makibat, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing banal na kapulungan, misan metong niya sana king katapatan, king papa, ang po king obispo, ang pong pari, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Ding politiko, magobrala sana, kambening integridad, at itatak karing kaisipan da, ing paralanin Diyos, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Din taong linili, ding saya ni ting yato, ni balik la sana king makakabos ng grasya, ning banal na espiritu, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Imbalang metong makatipon ngayon ni Ketty, pagdulupan da sana ing kapatawaran, ang pong kapayapan, king sakramento ning pamasikot, manalangin tamo king Gino. Gino pakalulu. Yan po one time salitang kapagnasan. O malugod ay pakiramdaman mula ring panalangin mi, kabang magsadya kami, para king pamagbalik ning anak mo. King kapamilataning pamakiramdam king amano na at pamagdaon king sakripisyo na. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, banin kaya katamong daon, matanggap yara pa ni Diyos, ipang mayupayang tutu.
Tanggapanes saning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ko'y pangmiglalang, king kaya kang pakalulu, tanggapan mo sana reting kaya kaming ayin. Kapamilataning pamakirake mi kaniting Eucharistia, lalo mi sanang migit asane, ing lugod a papasyag mi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo, At kaya ka, yat antimoren. na yorem pusoy. Makatas na la, King Gino. Pasalamatan tayong ginua Diyos tam. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilataning ginubi. King Aldoy ti kakatman mong tularing puso mingening akikilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi dapat ngeni mayakit siya anting metong kaya kami. Kristo, iying anak mo bayo pa ing sablang panahon dapat ngeni, mi bayit siya king panahon. Di natangyaban iyang at ing sablang bagay king kayang sarili, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan na lelangan at tairan ning ketawan, iba't king pangawali na king kaya kang kayarian. Ulinita, kambering kororing anghel ka rin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babiya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Banal o ipa, ikayong panibatani sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan. At daya ni ginuming Heso Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylas at kamatayan kinwani tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne binyanekri kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan kananye. Tingkan akong katawan na mi daon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Amen.
ganakan mi ipay, kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. Ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban mi ganap yaking lugod, kambelang Francisco, ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano, di ka kaming obispo at isablang pari. Ganakan mula na madi kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling mi at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawin mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban kayabe ng Maria, imbirhenin duning Diyos, kayabe ng Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya. Ipang mayupayan to kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alanangga. Manalain tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami Ginu, king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon miban, king kasopan ning kaya kang pakalulu. Parati kami kabos, king kasalanan at miligtas, king sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Ginuming Heso Kristo, asinabi karing kaya kang apostol. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwi mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me. Ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginuman natili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Ipakitaan mi kakami itong tamking kapayapan. Cordero in Dios
kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ningyato. Mapalad rin mayaos makisulok king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas miyang amano mo kumayap na ako. Salamat po,
Tuklok tapo para karing announcements. Mayroon po tayong second collection para sa shrine maintenance. Apagning Pakalulu. Maraming salamat po sa lahat ng nag-offer noong nakaraang simbang gabi. Tayo po ay nakalikom ng 18,300 pesos at nakabuo ng 100 bags na ating ipinamigay sa ating mga kapatid na nangangailangan noong nakaraang December 29, 2024. Pangatlo, Jubilee Year of Hope. Ngayong 2025, ating ipinagdiriwang ang Jubilee Year of Hope. Isa ang Apong Mamakalulu Shrine sa napiling Pilgrim Church sa ating Archdiocese. Sa darating na January 5, 2025, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epipanya, bubuksan natin sa ating dambana ang Jubilee Year of Hope. Tayo po ay magkita-kita sa PNR Chapel along Dariles sa Barangay Lourdes Sur sa ganap na 7:45 a.m. para sa mga panimulang rito na susundan ng prosesyon patungo sa ating dambana at ng banal na misa. Maaari na rin pong kumuha ng inyong pilgrim passport sa ating opisina pagkatapos ng misa sa linggo. New Sunday schedule. Sa darating na January 12, 2025, magiging 2 na ang ating misa tuwing linggo. Ang unang misa ay sa ganap na 8:30 ng umaga at ang ikalawang misa ay sa ganap na 6:00 ng gabi. Maraming salamat po. Manalangin tabo. O Diyos, ay ipami kaniting Eucharistia, tatagkilan mo ring biyemi. Papanatilan mo sanang mabye, ing lugod mo karing puso mi, bakit maging karapat dapat kaya ka. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo, At kaya ka, Antimore. manalangin tabo. O maluguda pong mamakalulu, pisyag mo kambening banalak krus, ing alang kupas alugod mo king balen at niwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapong at panalangin din balang metong kaya kami. Di magmasusi king aldo ning karelang kaya baitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugar, di mag-board exam, bar exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kaya duwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at ang gapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti aga nakadasaning pangako daking binyag na ikamu kabud ing karelang luguran at suiwan anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya babak po. Bye.
Dios